ассалому алайкум бинандагони азиз. Раёсати донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тамоми мардуми сарбаланди кишварро ба муносибати соли нави 2018 самимона табрику муборакбод намуда, хоҳони онанд ки соли нави омада истода ба хонадони ҳар яки мову шумо файзу баракат, тинҷию амонӣ ва бурдборию комёбиҳоро оварад. бо чунин таманниётҳои неҳк донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилооти набзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзури шумо намояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодони муҳассилини донишгоҳ моҳи декабри соли равонро бо дастовардҳои назаррас сипарӣ намуданд ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. дар барнома бо шумо Самизода Тахмине ва Файзуллоҷон Ғиёсов. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. паёми пешвои миллат, қутбнамо ва раҳнамои миллат. видеоконференсияи донишҷӯёну аспирантон дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи давлатии ҳуқуқии Урал. вохӯрӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ. конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони эъломияи умумии ҳуқуқи башар, кафолати мақоми инсон дар давлати ҳуқуқ бунёд. муаррифии шӯрои диссертатсионӣ дар донишгоҳ. мастер-класс дар мавзӯи пешбурдани фаъолияти соҳибкорӣ. ғолиби донишҷӯи сол 2017 дар донишгоҳ муайян гардид. мизи мудаввар таҳти унвони таҳаввулот дар соҳаи ҳуқуқи инсон. муаррифии китоби истилоҳоти ҳуқуқ ва вижагиҳои лингвистии онҳо. озмуни вилоятии барномасози беҳтарин дар донишгоҳ. иштироки дастаи закиёни донишгоҳ дар маҳфили зарифон. ҳафтаи кафедраҳо дар донишгоҳ. таҷлили соли нави милодӣ 2018 дар маркази шаҳр. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. паёми сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола чун қутбнамо ва раҳнамои мардуми сарбаланди кишвар ба таърих ҳамчун ҳуҷҷати муҳими аҳамияти стратегӣ дошта ки ба таъмини рушду устувори кишвар мусоидат мекунад, санаи 22 декабри соли равон тавассути садо ва симои мамлакат мустақиман ироа гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши аввалини барнома. устодону профессорон, кормандону муҳассилини донишгоҳ дар радифи кулли сокинони кишвар паёми сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро самимона истиқбол намуданд. истеъмоли дастаҷамонаи паём дар маҷлисгоҳи бинои асосӣ, толорҳои бинои таълимии донишгоҳ, факултетҳо, китобхонаи илмӣ, хобгоҳ ва литсеи донишгоҳ роҳандозӣ гардид. паёми имсола ба маҷлиси олӣ бо дар назардошти муайян кардани самтҳои фаъолияти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, ҳалли саривақтии масъалаҳоист вобаста ба таъмини иҷрои дурнамои соли 2018 ва муқаррар намудани авлавиятҳо барои давраи миёна муҳлат дар оғози сол пешниҳод гардид. ҳар як паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ нишони таваҷҷӯҳ ва самимияти хоса ба рушду бақои давлату миллат буда, далолат бар он мекунад ки ҳукумати мамлакат нисбат ба тамоми ҷабҳаҳои хоҷагии халқии мамлакат аз ҷумла ба соҳаи илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. ҷавобан ба паёми президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, аҳли устодону кормандони донишгоҳ самти фаъолияти хешро ба он равона месозанд ки дар таълиму тарбияи насли маънавӣ бунёд ва мутахассисони ба талаботи замона ҷавобгӯ саҳмгузорӣ намоянд. ҳамчунин дар партави ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушду шукуфоии боз ҳам бештари сарзамин талош меварзанд. паёми асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ҳалли масоили мубрами ҷаҳони имрӯз нақши созанда ва саҳми шоиста гузошта ба афзудани обрӯ ва нуфузи кишвари соҳиб истиқлоламон мусоидат менамоянд. имрӯз санаи 22 декабр дар кохи сомони пойтахти кишвар дар ҷаласаи якҷоии маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироаи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ ироа гардид ки дар он самтҳои рушди сиёсати хориҷӣ ва сиёсати дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас баён карда шуданд ва пеш аз ҳама сарвари кишвар пешвои миллат оиди муносибатҳои сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият, хусусан дар солҳои охири даврони истиқлолият зикр карда шуд ки дар он раванди густариши ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои гуногуни ҷаҳони муосир баён карда шуданд.
دیگر در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که از جانب سرور کشور ذکر کرده شد، این روند گسترش همکاری ها با دولت های اتحاد دولت های مستقل، با دولت های اتحاد اروپا و امریکا و همچنین ذکر کرده شد که در شرایط امروزه در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان روند تقویت بخشی همکاری های جمهوری با دولت های افریقا و امریکای لاتینی بر راه مانده شدند و باید ذکر نمود که امروز در حقیقت ذکر کرده شد که پرینسیپ درهای گشاد که جمهوری تاجیکستان از دوران صاحب استقلالی پیش میبرد نتیجه های مثبتی خودش را داده است. این بود که امروز تشبس های سیاسی خارجی تاجیکستان در 12 ساله اخیر از جانب جهان معاصر بسیار به خوبی پذیرفته شد. پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی یک استراتژی بسیار مهمی دولتی می باشد که دولت ما را می تواند در سالهای نزدیک به یکی از دولت‌های پیشقدم منطقه و عموما جهانی معاصر آورده رساند و همین چیز این نکته در پیام سرور کشورمان ذکر کرده شد. سالی سپری شده ایستاده دانشگاه در سمت علم و تعلیم و تربیه همکاری را با کشورهای همسایه به راه مانده کنفرانسیاهای بین الخلقی و جمهوریوی را برگزار نمود. ریاست دانشگاه در سمت بلند برداشتن معنویات دانشجویان و اسپیرانتان ویدیو کنفرانسیای دانشجویان، اسپیرانتان و استادان را در همکاری با دانشگاه دولتی حقوقی اورال تحت عنوان معماهای اکتوالی حقوق گراجدانی و صاحبکاری فدراسیای روسیه و تاجیکستان برگزار نمود. توجه نمایید با گزارش نوبتی برنامه. مقصد از برگزاری ویدیوکنفرانسیا تحلیل معماهای اکتوالی نظریوی و عملی جای داشته در سمت حقوق گراجدانی و صاحبکاری می باشد. در ویدیوکنفرانسیا ولادیمیر بیلیخ، پروفسور، دیرکتور انستیتوت حقوق و صاحبکاری، ارتیوم پالوونیکوف، سرمعلم کافدرای انستیتوت حقوق و صاحبکاری، الکساندر لاتیف، داتسنت کافدرای حقوق صاحبکاری دانشگاه مذکور و 4 نفر دانشجویان کورس دوم همین دانشگاه در موضوعهای شرطنامه دیستریبیوتوری، پیشنهاد دعوای غیر مستقیم از جانب اشتراکچیان کارپوراسیا، معماهای تناسبی مفهومهای کار و خدمت رسانی در حقوق گراجدانی روسیه، بهادهی حقوق خدمت رسانی معروضه های علمی نمودند. از دانشگاه ما دانشجویان در سمت مسئله های حقوقی بین الخلقی فرزندخوانی در تاجیکستان، عاید به محافظت و حمایه صاحبکاری در تاجیکستان، مقامی حقوقی سوبیکتان سقورته در جمهوری تاجیکستان معروضه های علمی کردند که از این برآمدهای دانشجویان عالمان روس خیلی قناعتمند گردیدند. در رفتی ویدیو کنفرانسیا بین استادان و دانشجویان دولتی حقوقی اورال و دانشجویان دانشگاه ما سوال و جواب صورت گرفت. همچنین در ویدیو کنفرانسیا استادان دانشگاه همان داتسن سمد بالتویف و جانتای منصورова، ابراهیم سولیف و دیگران نیز عاید به سمت حقوق گراجدانی و صاحبکاری ابراز اندیشه نمودند. در فرجام کنفرانسیا دعوت به عمل آورده شد که این گونه چاره‌بینی ها در همکاری در سمت فعالیت علم و تعلیم به حکم عنعنه در آمده من بعد ادامه داده شود. ویدیو کنفرانسیا خیلی خاطرمان و در سطح بلند علمی و نظریوی برگزار شد. با مقصد ترغیب و تشویق تغییرات و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در موضوع پیشگیری حادثه‌های نامطلوب شامل شده به حزب و حرکت‌های ارتجاعی، حقوق ویرانکنی و جنایتکاری واخوری مفید با ریاست وزارت کارهای داخلی برگزار گردید. گزارش برنامه در این خصوص. در واخوری نمایندگان از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مدیر کافدرای زبانهای فارسی و خطایی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، داتسن اسلامجان رحیمов و نمایندگان از ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، معاون سردار خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان подполковник نازیمجان ترسونов، نماینده از گروه اوانگارد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov اشتراک نمودند. واخوری را معاون رکتور عاید به کارهای تربیه پروفسور مبینه خان خوجایوا آغاز بخشیده از نتیجه دستاوردهای سال جوانان در دانشگاه سخن کرده برگزاری واخوری را از مسئله های مهم دانشگاه ارزیابی نمود. داتسن اسلامجان رحیمов عاید به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و رعایت نمودن قانون مذکور سخن کرده تطبیق این قانون را سری وقتی حسابید. همچنین ذکر نمود که هر یک شهروند تاجیک باید شکرگزار
ҳушёрӣ аз кишвари озоду обод намояд, ҳисси баланди хештаншиносиву худогоҳӣ ва масъулиятшиносӣ дошта бошад. Подполковник Нозимҷон Турсунов ҷавононро ҳушдор сохт, ки ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо пайравӣ накарда ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд. дар фарҷами вохӯрӣ профессор Мубинахон Хоҷаева ҷавононро дар рӯҳии илмомӯзию маърифатнокӣ даъват намуд. санаи 12 декабри соли равон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон дар донишгоҳ конференсияи илмии назариявии донишҷӯён таҳти унвони эъломияи умумии ҳуқуқи башар кафолати мақоми инсон дар давлати ҳуқуқбунёд баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. дар конференсия раёсат ва устодони донишҷӯёни донишгоҳ ҳамчунин донишҷӯёни фаъоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят иштирок намуданд. доир ба таърихи ба имзо расидани эъломияи умумии ҳуқуқи башар, заминаҳои ахлоқӣ ва фалсафии қабули эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ҳуқуқ ба озодӣ ва дахнопазирии шахсият, моҳияти эъломияи ҳуқуқи башар, таҷассуми арзиши олии ҳуқуқи инсон дар эъломияи умумии ҳуқуқи башар, маърузаҳои илмии донишҷӯён ба самъи ҳозирин расонида шуд. ҳамзамон дар асоси маърузаҳои донишҷӯён байни устодон ва муҳассилин саволу ҷавоб сурат гирифт. дар анҷоми конференсия ба маърузачиёни фаъол Шаҳбоз Мирзонов, донишҷӯи бахши якуми донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, Абдулҳафиз Дадабоев, донишҷӯи бахши сеюми донишгоҳи политехникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, Фирдавс Зокиров, донишҷӯи бахши чоруми донишгоҳи кӯҳи металлургии Тоҷикистон ва Шаҳром Комилзода, донишҷӯи бахши сеюми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ифтихорномаи раёсати донишгоҳ барои фаъолияти босамар дар риштаи илму таҳсилот, таваҷҷӯҳи пайваста ба илмомӯзӣ, худфаъолию ташаббускорӣ ва иштироки фаъолона ба ифтихори рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон сарфароз гардонида шуданд. баргузории чунин конференсияҳо дар донишгоҳ барои баланд бардоштани савияи дониш ва маҳорату малакаи донишандозии донишҷӯён мусоидат мекунад. дар донишгоҳ бо иштироки мудири шӯъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятии гуманитарии Комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Имомалӣ Саёдов ва ҳайати устодону профессорон, аспирантону докторантон муаррифии шӯрои диссертатсионии 6D Комиссияи олии аттестатсионии 023 дар назди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон доир гардид. гузориши навбатии барнома дар ин бора. ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода ба чорабинӣ ҳусни ифтитоҳ бахшида ба ҳамагон оиди фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 октябри соли 2017 таҳти рақами 46 ҷиҳати дар назди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таъсис ёфтани шӯрои диссертатсионии 6D Комиссияи олии аттестатсионӣ 023 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисоси 6D 050600 иқтисодиёт ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ва доктори илм аз рӯи ихтисоси 080005 иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ, иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо, ҳайати шӯро маълумот дод. сипас Эмомалӣ Саёдов ҳозиринро бо кушодашавии шӯрои диссертатсионӣ дар назди донишгоҳ табрик намуда, доир ба мушкилоти таъсиси Комиссияи олии аттестатсионӣ, фаъолияти он, шумораи ҳимояи диссертатсияҳо дар шӯроҳои назди Комиссияи олии аттестатсионӣ, талаботи таълифи рисолаҳо тибқи низомнома ҳарф зад. доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисоси 6D 050600 иқтисодиёт дар назди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илми техника, низомномаи муассисаи давлатии Комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ бошад. дар назди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таъсиси шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисоси 6D 050600 иқтисодиёт дар ҳайати пешниҳодшуда тасдиқ карда шавад.
кушодашавии шӯрои диссертатсионӣ дар назди донишгоҳ боз як дастоварди муҳими илмӣ барои ин боргоҳи маърифат маҳсуб меёбад. соли равон дар донишгоҳ бахшида ба соли ҷавонон чорабиниҳои мухталифи илмию таълимӣ ва тарбиявӣ пайваста баргузор шуданд. моҳи равон низ мастер-класс дар мавзӯи пешбурдани фаъолияти соҳибкорӣ бахшида ба ҳафтаи умуми ҷаҳонии соҳибкорӣ дар озмоишгоҳи инноватсионии донишгоҳ дар ҳамкорӣ бо маркази таълимии таҷрибаи пешқадам дар бизнес ва молия баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. соли равон бахшида ба соли ҷавонон дар донишгоҳ чорабиниҳои мухталифи илмию таълимӣ ва тарбиявӣ баргузор шуданд. аз санаи 22 ноябр то 25 ноябр дар омӯзишгоҳи инноватсионии донишгоҳ бо ҳамкории маркази таълимии таҷрибаи пешқадам дар бизнес ва молия мастер-классҳо дар мавзӯи пеш бурдани фаъолияти соҳибкорӣ бахшида ба ҳафтаи умуми ҷаҳонии соҳибкорӣ баргузор шуд. мастер-классҳо аз тарафи мутахассисони маркази таълимӣ гузаронида шуда дар давоми 3 рӯзи тренинг машғулиятҳо оид ба пеш бурдани соҳибкорӣ, истифодабарии моделҳои гуногун барои таҳлили иқтисодии лоиҳа ва инчунин бозиҳои шавқовар ташкил карда шуданд. дар рӯзи охирон дар толори маҷлисгоҳи бинои дуюми донишгоҳ озмун байни иштирокчиёни чорабинии мазкур баргузор карда шуд ки аъзои ҳакамон бизнес лоиҳаҳои беҳтаринро муайян намуданд. инчунин дар чорабинӣ соҳибкорони ҷавон ҳам иштирок намуда самти фаъолияти кори худро ба иштирокчиёни тренинг муаррифӣ намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба ҳамаи иштирокчиён аз ҷониби раёсати донишгоҳ ва маркази таълимии таҷрибаи пешқадам дар бизнес ва молия диплом ва сертификат супорида шуд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба соли ҷавонон озмуни ҷумҳуриявиро миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат таҳти унвони донишҷӯи сол 2017 эълон намуд. дар робита ба ин дар донишгоҳ ҷеҳати муайян кардани беҳтарини донишҷӯи сол 2017 озмуни кушод ҷараён гирифт. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши барнома. дар озмун 3 нафар номзадони арзанда Муҳиба Ҷабборова, донишҷӯи курси сеюми ихтисоси кори бонкии факултети молия, Нозила Каримова, донишҷӯи курси дуюми ихтисоси идораи давлатии факултети бизнес ва идоракунӣ, Севара Бекназарова, донишҷӯи курси дуюми ихтисоси муносибатҳои байналхалқӣ, факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ иштирок доштанд. дар озмун донишҷӯёни мазкур аз рӯи шартҳои зерин иштирок намуданд: худмуаррифии иштирокчӣ, саволу ҷавоб вобаста ба мавзӯи ихтисосӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, забондонӣ, навиштани кори хаттӣ вобаста ба мавзӯи сиёсати давлатии ҷавонон. бо назардошти иштироки донишҷӯён аз рӯи шартҳои озмун, донишу маҳорати онҳо ва натиҷаи баҳогузории довталаби арзанда барои иштирок ба даври ниҳоии озмун донишҷӯи сол 2017 муайян гардид. дар асоси хулосаи аъзои ҳакамон донишҷӯи курси сеюми ихтисоси кори бонкии факултети молия Муҳиба Ҷабборова ғолиб дониста шуд. мавсуф дар давраи навбатии озмуни донишҷӯи сол 2017 дар шаҳри Душанбе иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардид. ҳамзамон дар донишгоҳ бахшида ба ҷанбасти соли ҷавонон ҷаласаи тантанавӣ бо иштироки олимони ҷавон, донишҷӯёни фаъол, варзишгарон, ғолибони озмунҳо, ятимони кул ва умуман донишҷӯёне ки дар давоми сол ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, бо дипломҳо ва ифтихорномаҳои раёсати донишгоҳ, лавозимоти хониш ва маблағҳои пулӣ қадршиносӣ ва сарфароз гардонида шуданд. раёси донишгоҳ пайваста кӯшиш менамояд ки баҳри дастгирии ҳамаҷонибии донишҷӯён корҳои амалиеро ба роҳ монда, донишҷӯёнро дар роҳии илмомӯзиву худшиносӣ тарбия менамояд. бахшида ба 69-мин солгарди қабули эъломияи умумии ҳуқуқи башар бо ташаббуси шӯрои олимони ҷавони донишгоҳ мизи мудаввар таҳти унвони таҳаввулот дар соҳаи ҳуқуқи инсон бо иштироки олимони ҷавон ва донишҷӯёни донишгоҳ баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. мизи мудавварро раиси шӯрои олимони ҷавон Датсен Шӯҳрат Саидзода ифтитоҳ бахшида иброз дошт ки дар садаи асри 20 қабул гардидани эъломияи умумии ҳуқуқи башар барои боло бардоштани мақому манзалат, шарафу номус ва ҳуқуқу озодиҳои инсон таъсири назаррас гузошт. хосатан қабули эъломияи мазкур аз аввалин эъломияи ҳуқуқи башар ки ҳанӯз соли 539 пеш аз милод аз ҷониби шоҳ Куруш, асосгузори давлати ҳахоманишиён қабул гардидааст, сарчашма мегирад. чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид қайд менамоянд. бунёди ҷомеаи пешрафта қабл аз ҳама эҳтироми қонун, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва умуман таъмини волоияти қонунро тақозо мекунад.
بعداً دانشجوی بخش چهارم اختصاص حقوق شناسی عبدالشکر نیازov در موضوع تاریخ به امضا رسیدن اعلامیه حقوق بشر، دانشجوی فاکولته حقوق شناسی رضوان شاه گیایف در موضوع حقوق به آزادی و دخل‌ناپذیری شخصیت، دانشجوی بخش سیوم اختصاص حقوق شناسی شهرام کاملزاده در موضوع انعکاس موضوع آزادی سخن در اعلامیه عمومی حقوق بشر معروضه نموده دایر به مسئله حقوق انسان و شهروند، وضعیت حقوق انسان در شرایط امروزه، مشکلات و معماهایی که شهروندان هنگام آغاز نمودن فعالیت صاحبکاری روبرو می‌گردند، فرهنگ حقوقی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند سخن کردند. در رفت چهاربینی بین عالمان جوان و دانشجویان سوال و جواب صورت گردید و در جنبست چهاربینی رئیس شورای عالمان جوان دانشگاه دادسن شهرت سعیدزاده اظهار داشت که برگزاری میزی مدور برای بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان و به تطبیق عملی قانون‌های جاری مساعدت خواهد نمود. در دوران صاحب استقلالی کشور نشر یک زمره لغت‌های اصطلاحاتی و صحوی گوناگون حجم اثرهای اصطلاحاتی تحقیقاتی، کتاب‌های درسی با سبک‌های نو بر پایه دستاوردهای نوین علمی بر رشد علم زبانشناسی تاجیک زمینه گذاشت. نشر اثر علمی اصطلاحات حقوق و ویژگی‌های لینگویستی آنها که مؤلف آن دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور طغرالخان شاکرов میباشد، اساسهای متدولوژی اصطلاح‌شناسی تاجیک را باز هم گسترش بخشید که نوار نوبتی برنامه بازگوی این مسئله میباشد. با تشبث ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حکم دولتی ولایت سوخت و کافدره زبانی تاجیکی دانشگاه در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجا اسیری با اشتراک اهل علم و ادب، سخنوران، ایجادکاران و دانشجویان محفل معرفی کتاب اصطلاحات حقوق و ویژگی‌های لینگویستی آنها برگزار شد. سردار شعبه بیبلیوگرافی کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجا اسیری موضوع همروبویeva پیرامون ملاحظه‌های بیبلیوگرافی اوید به آثار پروفسور طغرال شاکرов مدیر کافدره زبانی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، پروفسور عبدالجمال حسنов در موضوع نظر حرف به تاریخ 3000 ساله اصطلاحات حقوق، مدیر کافدره تاریخ وطنی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov، پروفسور وهاب نبیев در موضوع جبهه‌های تاریخی اصطلاحات حقوق در اثر اصطلاحات حقوق و ویژگی‌های لینگویستی آنها، پروفسور طغرالخان شاکرов دوسنت کافدره حقوق صاحبکاری و بین‌الخلقی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان عبدالصمد بولتویев دایر به نظر لینگویستی اکادمیک شاکرов طغرال با اصطلاحات حقوق سخنرانی نمودند. اثر تازه نشر اصطلاحات حقوق و ویژگی‌های لینگویستی آنها، پروفسور طغرالخان شاکرов علما اساسناک به تدقیق خصوصیت‌های اصطلاحات حقوق از لحاظ لغوی و معنوی و ساختاری و منطقی بخشیده شده با تعداد 500 نسخه در نشریات عرفان از چاپ برآمد. استاد از کتابی اوستا آثار عهد پهلوی، عهد ساسانی و دوره‌های من بعدی تاریخی زبان تاجیک شروع کرده و من بعد ادامه داده. مهمترین اصطلاحاتی که در گذشته در میان مردم ما همچون اصطلاحات حقوق به معنی قضاوت، بررسی کردن، جنایت، جزا دادن، خب و که اعمال و رفتار انسان از جانب شخصیت‌های مسئولی همان زمان خب استفاده میشد و تا به امروز سیر تاریخی و تکامل این واژه‌ها را نشان داده. برای خواننده امروز، برای محققان امروز یک مکتب تازه خب به اصطلاح یوریس لینگویستیکا یا خب اصطلاحات حقوق را اساس گذاشتند که این مکتب میتواند من بعد محققان دیگر نیز تربیت نموده ضمناً برای احیای هزاران کلمه های ناب تاجیکی خدمت نماید. بخشیده به سال جوانان با مقصد دریافت استعدادهای نو، اینچنین راهاندازی نمودن لایحه اینوواسیونی بهره رشد دادن تمام ساحه‌های خواجگی خلق در دانشگاه آزمون ولایتی عالمان جوان زیر عنوان برنامه‌سازی بهترین برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه در این باره. آزمونی مذکور در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تشبث کار با جوانان و ورزش ولایت سوق تشکیل گردید. ارتیام کوشناریوک از زمره اشتراکچیانی همین آزمون می باشد که لایحه خود را با نام راهبلدی خط سیر شهر خوجند آماده کرده است. طور نامبرده ابراز داشت لایحه مذکور امکان می دهد که توسط تجهیزات موبیلی جای لازمی نشان داده شده خط سیر معین گردد.
ба монанди артем дар озмуни мазкур 20 нафар донишҷӯён магистрантон ва олимони ҷавон аз тамоми донишгоҳҳои вилоят бо лоиҳаҳои гуногуни худ дар самти техника ва технологияи иқтисодӣ иштирок намуданд. иқболхон азизхонов омӯзгори донишкадаи кӯҳи металлургии тоҷикистон буда лоиҳаи худро бо номи биомӯз пешниҳод намуд. лоиҳаи ӯ барои гузаронидани маҳфили ҳозирҷавобон барои ба гурӯҳ тақсим намудани донишҷӯён тариқи баҳсҳо хизмат мекунад. тавре масъулин иброз доштанд ки озмун дар сатҳи вилоят ба намуди ташкилӣ бори аввал баргузор гардида ба пешравии илму техника ҳамзамон ҳавасманд намудани ташаббускориву фаъолияти барномасозон дар байни ҷавонони вилоят хизмат мекунад. аксар лоиҳаи пешниҳод гардида дар самтҳои мухталифи хоҷагии халқ мавриди татбиқ қарор гирифтааст ва ҳадафи аслии баргузории озмун тавассути барномасозӣ навоварии илму техника ва саҳм гузоштан дар пешрафту тараққиёти кишвар мебошад. озмун дар 4 бахш ҷараён гирифта аз ҷониби ҳайати ҳакамон ки ба он устодони варзидаи донишгоҳҳои вилоят шомил буданд лоиҳаҳои пешниҳод гардида мавриди омӯзиш қарор гирифта ба он баҳогузорӣ намуданд. шарти асосии озмун дар он буд ки лоиҳаҳои пешниҳод гардида мин баъд мавриди татбиқ қарор дода шавад. ҳамин тавр озмун ҷамъбаст карда шуда аспиранти донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба гирифтани ҷойи аввал, магистранти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҷойи дуввум ва ҷойи сеюм насиби магистранти донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон гардид. дар фарҷом беҳтарин барномасозон муайян ва бо мукофоту сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. мақсади ихтироти ман дар он аст ки шахсоне аз дигар шаҳрноиҳо омада ҳангоми дар нақлиёти умум нишастан истгоҳ ва ё донишҷӯён макотиби олии худро муайян намоянд, бедушворӣ роҳи онҳоро пайдо намоянд. ин лоиҳа ба манфиати кори сайёҳон низ мебошад. ҳангоми ворид шудан ба барномаи андроиди телефони мобилии худ хатсайри нақлиёти мусофирбарро муайян кардан осон мешавад. дар он хатсайр ва истгоҳ нишон дода шудааст. лоиҳа бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ таъсис дода шудааст. кори он хело осон буда надонистани хатсайр танҳо ба сои истгоҳ нишон додан он тавассути чароғак дар кадом истгоҳ фаромадани моро муайян менамояд. бо мақсади ба ҳам овардани донишҷӯён, ҳимояи арзишҳои миллӣ ва таҳкими эҳсоси худшиносии меҳанпарастӣ дар байни ҷавонон озмуни ҷумҳуривии телевизионии маҳзар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баргузор шуд. давраи аввали озмун дар шаҳри душанбе дар филармонияи давлатии ба номи Акашариф Ҷураев доир гардида буд. давраи дуюми маҳфил байни дастаҳои муассисаҳои таҳсилоти касбии олии вилоят дар кӯхи рӯдакӣ ҷараён гирифт. санаи 9 декабри соли равон донишҷӯёни донишгоҳ аз рӯи шартҳои озмун, саломнома, суруди ҳаҷвӣ, саҳначаи ҳаҷвӣ, суолнома ва тақлид баромад намуданд. аз рӯи шартҳои муайяншуда баромади пешниҳодкардаи дастаи закиёни донишгоҳ фарогири мавзӯъҳои мушаххас ватан, истиқлолият, ваҳдат, модар, мавзӯъҳои доғи рӯз, омилҳои номатлуби иҷтимоӣ буда тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар мадди назар қарор дошт. бо назардошти мазмуну муҳтавои баромадҳо, рафтору интизом, иштироки фаъолонаи мухлисони дастаҳо, ҳайати ҳакамон ба дастаи закиёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон гирифтани 98 холро сазовор донистанд ва даста ба даври ниҳоии озмун рохат гирифт. баргузории озмуни мазкур барои ҷалби бештари ҷавонону донишҷӯён ба фарҳангдӯстӣ ва қадрдонии донишҷӯёни эҷодкору ҳунарманд мусоидат менамояд. моҳи декабри соли равон дар факултетҳои донишгоҳ бо ташаббуси кафедраҳои хадамоти гумрук, молия ва қарз, кори бонкӣ, забонҳои хориҷӣ, муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсатшиносӣ ҳафтаҳои кафедра баргузор гардиданд. гузориши навбатии барнома дар ин бора. дар доираи ҳафтаи кафедраи забонҳои хориҷӣ таҳти унвони робитаи забонҳо ва тамаддунҳо дарси намунавии таълимии доцент Наимахон Пӯлодова дар мавзӯи оилаи мо, дар ҳафтаи кафедраи молия ва қарз бо номи асосҳои таҳкими назария ва амалии молия ва қарз дар шароити муосир мизи мудаввар дар мавзӯи сиёсати молиявию қарзӣ дар шароити муосир, самтҳои рушд ва муаммоҳо бо иштироки мутахассисон аз Бонки Миллии Тоҷикистон, мақомоти андоз, раёсати молия,
و جمعیت سهامی کشاده بانک اسخاتا محفل کشاد علمی دانشجویان مالیچه جوان دایر به مسئله های تکامل نظام مالیوی در جمهوری تاجیکستان و دوره یکم المپیاد داخلی از فن مالیه و قرض در هفته کافدره خدمات گمرک تحت عنوان اساسهای نظریوی و عملی تکامل فعالیت گمرکی در زمان معاصر درس نمونوی دوسنت روشن کریمов میز مدور دایر به آداب کسبی کارمند خدمات گمرک جمهوری تاجیکستان با اشتراک کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت و ختم کنندگان اختصاص خدمات گمرکی دایر گردید که برای دانش اندوزی محصلین مساعدت کرد. در دایره هفته کافدره مناسبت‌های بین‌الخلقی محفل علمی دانشجویان، دیپلمات‌های جوان و کنفرانس علمی تربیوی دانشجویان در موضوع رابطه‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان در پرتو سیاست خارجی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان جریان گرفت. در هفته کافدره سیاست شناسی برگزاری درس کشاد نوشتن انشا در موضوع نقش جوانان در تکامل دولتداری ملی و نمایش اثرهای پیشوای معظم ملت دایر گردید و غالبان آزمون با افتخارنامه صدارت فاکولتت سرفراز گردیدند. هدف از برگزاری هفته‌های کافدره در آن است که مسئولیتناکی آموزگاران و دانشجویان را برای تطبیق روندهای ثمره‌بخش تعلیم، استفاده راه و اصولهای فعال آموزشی، نظارت دانش، بلند برداشتن دانش و ملکه دانشجویان، تربیت نمودن حس بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی روانه می‌کند. همساله طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در مرکز ولایت چاره‌بینی‌های ادانه سال نوی برگزار می‌گردند. امسال نیز چون آنانه در نزد ارچه سال نوی مرکزی شهر محصلین دانشگاه با برنامه‌های رنگین سال نوی بهر بالید خاطرگردانی ساکنان هنرنمایی نمودند. گزارشی نوبتی برنامه در این خصوص. طبق نقشه سنه 28 دکبر در نزد ارچه سال نوی هنرنمایی ادانه دسته آشیان مهر دانشگاه و محصلین دایر گردید. در چاره‌بینی فرهنگی دانشجویان صاحب استعداد سرود و رقص‌ها و صحنه‌های جالب اجرا نموده هنرنمایی محفل حاضر جوابان و خوشدلان دانشگاه از جانب مخلصان خوب پذیرفته شد. فستیوال آزمون برنامه‌های سال نوی خوب و خاطرمان و در سطح بلند سیاسی و فرهنگی استقبال کرده شد. همچنین به مناسبت سال نو میلادی در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان ریاست دانشگاه و مکتب کودکستان نابینایان شهر خوجند با مبلغ 4000 سامانی مواد خوراک تحفه‌های سال نو سپارید و دانشجویان دانشگاه با برنامه‌های رنگین سال نو برآمد نموده طبع حاضرین را بریده گردانیدند. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی نبض دانشگاه که این لحظه منظور شما نمودیم. ما تهیهگران برنامه به شما سلامتی، خانه آباد و موفقیت‌های نو به نو را تمنا داریم. همیشه سربلند و خانه آباد باشید. خیر بینندگان عزیز، تا برنامه‌های آینده.